бараларын huntar улуун ортохтора мен Прокопьев Арсений Степанович мен Сунтар районунун прокурорун объячтам. Бұл бүгін кылгастык бұл интервьюга кыллар, то беш ыттар каддак быылактык тахаджа хайнарын кыттахаджак тахтарын, онна бұл безнадзорный ыттар быт, ота хайнары хоғыттар быт каддак быылактык тутулуок тахтары, онна каддак численностарын уридууларын хакон каддак көрөрүн, онна опетнес именно жоннор, онна должностной хрейдер тух буганна сыйына хаконга кехинин ордокторуна ханнык опетнес катардылаларын бул кылгастык этием. Билердерин курдук хакон ханга хакон таккабыта бу относительно недавно именно человек такая об ответственном обращении с животными, о внесении изменений отдельных законодательных актов Российской Федерации дената хакон, это бу именно бу хакон таккабыта болар билердерин курдук араханы хайна оғыттар жоннорга хабат үйен бу дары кеге өлүйтүгөр тейдибит улчетир баалар. Оны халтан бу банда хакомут хылай улары кире турар, оны өппетнес эмие күйре турар. Онтон мен именно бу чага боконун этер балаха прокуратура бу жон именно бравын көп именно бу областка эмие хайыр көмүскүр окудук бу судка именно бу Сунтар районугар, бу администрация, муниципальный район, Сунтарская область администрация тагар, приют бу тохпутур соғынхен, бу в течение года, бу именно был суд решение тахсывытынан, приют для собак, оларын бу судебный решение тахаттар прокуратура искатна, ол решение билин хакону көй кирбите, онна бу решение толырулуудун бихи контролдугу жам, в том числе бу суд приставтар именно бу администрация тоголети барарын тура контролдугу жалдар бихими күнтен күн бу администрация района бу именно бу чахагар хатчык көрөктак Сунтар нехелегерне элбах именно бандык иттер беспризорный иттер баалары көстөр. Улehen Сунтарга бу субвенция берилехта, онна Сунтар нехелегер приюту туллухта хаконуга аппеттир именно бу акому планы ответственное обращение было, это бу иттер бутын именно гуманные отношения лах сырных так просто так хаконнан атын хосмерин ылныктар хабата блин буланы иттер специально отведённый, то есть приюка килехтар. Но пока бу блин приют тутуллага же время тегер Сунтар нехелегер юхакал субвенция хачатнан бу сбор именно жон туталлар, он пока пункт передержки бар временный, ол временный передержкага иделдер, он там ветеринарный тугуң оралды, бухлогра ыргылак токту бешесini жер токту перевекелилер, бу ветеринардар эме аны туханаларын туханалар, он именно бу ыттар ырыны таргаппаттарын, онда кутталуу өскеппетиндерге үлелилер, ондан бу хакомдар бу именно күйгүрө туралар части колобра Хакайрын административный кодексатынан бу ыттары именно домашний животныйдын учетакка жига бу ыттары улар бутун опетнестахты сыганнагы тугунан именно бу бравлалар баалар ыты колобра общественный места такар болакына вехат на болдиктак, онна поводоктах хыртнарыктах бэвак ыкытынын регистрациялартах бу по месту жительства ветеринарияга чипирование оголуктах бу бэвак ыппыттен именно тергерлы букахайнын тоголур документ бар болар, онна бу колобра ыт киеха авет ого хабатыр онна эчети ого билебетигер опетнес өскөктак ода беспризорный ыттар колобра киеха хабатыр эчети дөрөлөтөгөр авет имуществотер эчети оңрот түгөнүгөр колобра кеме петтир дем вопрос балагат, конечно, беспризорный билин колобра администрация наследия Сунтарского наследия хамыер тутаттыр. Онна бу онон именно учетта регулирование численности уақта, вот бу элбах скопление он бока именно он бу батыгар бу жондор
тумчлы жоннор эппетнестах жоннор бәлере идидес чен холбар тәлите бар. Монда 112 нөмер тәлитега холбара элиен администрацияга ветер элиен бу ыттар ханна мустахаҗалларын этен кинлер холбара индивидуаль предпринимательликте договордактар именно бу жон ыттар тутарларга катчы көрөлдөр. Хәп ул нолланы кинлер ол сигнал киддагана ол тустак тәлитега этеннер жон ыттар хамыяктактар. Онтон холбара дальше прокуратура үлесин этер боллакка бу чагыр би холбара билин ити холбара кие хабат хан эти ороргар часто оголорго былырын холбара төт ого эти такыбыта онда би суенин порядке моральный вред судка решение тахаттарын турабыт бу билин хорок решение татагыста хорок турабыларына көллү хажалар именно холбара бу ого эчеен моральный тух страдания именно вред оголлар киди колор киня кутталлах эмбир физический удар болар олен колор огон телегер би судка решение тухтахтан под решение бу туста администрация нехелега султан нехелега бу моральный вредин төлөрүбер онно колор дашыл билин лилурук именно ытта кайнарын буллар түгендергер кайнах ыттар именно кайндардан мандык шейде бар болар именно моральный вред төлүүден эппетнес бар болар. Онтагынан административный эппетнестер балар, эти административ сахаки херин административный кодексатын этernal бу правила отгалы выгула собак, лавра сыга намордига хох, аветер поводу хох, тахаджа тахара боллакка эппетнес фигуллер кахайтарда окурдук хакон этernal бу манна битинчаттар балтаратын чагылы страп көрүлдөр. Иккистан хыл хигер өсекистан тузулур түгөннәк була, бу страпты үстүнчаттан 5 чагылы көрүлдөр. Антон бу администрация бәтне бәһәнен толорбат түгөннәгәр. Ами 5.2 статья бар, онунда бу тәлитеттен должностной хәрәкәт булыр, үстүнчаттан 4 чагылы страп көрүлдөр. Әбәтәр юридический сире или администрацияны холобра страптык түгән нәкыллапатына 30 чагылы страп көрүлдөр. Анын бу туқпут административный мере оны 15 хыл эбилен кытатан ихер оннан бу холобра аса именно владелецтер тустары этер боллака үттары уклонение от регистрации животных тен статья бар 5.3 онда холобра бу бәбит үти бәбит иттелер боллакпытына регистрацияны агыктакпыт. Ол регистрация утын ветеринарияга агат, ол регистрацияны аспат түгәнлетер штраф жоннор физический хәйтерге битинче балтыратын чагылы көрүлдөр. Онтон должностной хәйтерге 3-4 чагылы, юридический хәйтерге 5-10 чагылы көрүлдөр. Аны эти үтүкөттө эппетестер сыганарга эһиттен көрдөһөбөтөр. Аны бу ыттар холобра безнадзорно таханча мәне күләтти хиҗат мустаннар именно жоннорго түйен хәптах ти болактарына администрация султан хилеген администрация тегер эдиен билдерге тер көрдөһөмөтә. Что бу мандык этергеле ыттар киеха асити горботторга именно огоботторга би жондар эмигрантская ответственность бар болуктах казбити киеха аны хунтар район олтактар көрдөмөтө эдиңи тустак органдарга эдиен точно прокуратурага мэрия кытынсак аны бии холора именно күнай эркеле надзорный орган быытынан бартын контролдор он биеха аттаханы бе тустак органга тәммит бу ыттар ханна мустаханчан киеха куттугус кетелдерин хокуна үлени дальше ыдыкпыз.